Vijeće odobrilo je puštanje Šešelja iz Haškog tribunala 6. novembra 2014. godine, a razlog je bilo omogućavanje adekvatnog liječenja metastaze raka na jetri. Šešelj je pušten uz garancije vlade Srbije, iako je on to odbio. Sada, kada je vani, nema namjeru dobrovoljno se vratiti u Hag. Porodice žrtava ističu da nije ni trebao biti pušten. Mijer Srbije ne misli da je sam Šešelj razlog vraćanja u pritvor, nego da očigledno njegov govor povodom obilježavanja godišnjice NATO bombardovanja ispred zgrade Generalštaba nije naišao na opće simpatije u svijetu. Da nisam u situaciji da sakrijem ljutnju ili bes zbog odluke koje su neki doneli, nemoralne odluke koje su neki doneli, ili ove ili one prethodne ili obe zajedno, kako hoćete. Narednih dana izjasnit ćemo se o tome. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine smatra da Šešeljevo ponašanje na slobodi nije bilo nepredvidivo, te da je Haški tribunal to morao predvidjeti. Kako će gospodin Šešelj da se ponaša? Kogod zna, gospodin Šešelj znao je, prema tome kad ga pušta znali šta će biti. Očito nekome sad treba spektakl. Uvjeti Šešeljevog privremenog puštanja na slobodu nisu objavljeni i drže se u tajnosti. Šešelj je aktivno učestvovao u političkom životu Srbije, držao je govore na mitinzima i učestvovao u akcijama Srpske radikalne stranke. Optužen je za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine.